Oh, icyaha kimaze abantu, icyaha kirabarimbuye, icyaha we kimaze abasore, icyaha kirabamaze. Ariko noneho ibyaha bihari muri ino minsi amakuru ndi kumva hano hanze zakomeye kabisa. Wa mugabo ngo nzaba ndora, reka dutegereze turebe iyo bihabije kabisa. Ninde? Karibu. Ya. Yes. Ya msana. Komera kise. Ya msana. Komera kumwe. Umestawa? Mamaho. Eh. Ara madinet. Ni miwani. Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Ariko urasa n'uwarusheho. Ndarushe. Uvuye? Ndarushe na mashukuru menshi tugishuza ifaranga. Umuntu nagiye kwishuza. Abantu b'imperuka. Bari mu kujya modeli bakanga kwishyura. Umuntu akakubwira ngo ifaranga zizoboneka n'akazi rimwe mu gitondo. Nuko uzoze. Kandi gari ukuntu umuntu wifura azaje kukubwira ikintu agatsindagira. Akakwizeza igitangaza. Akakwizeza igitangaza akubwira ati wowe uko bizogenda kose n'akazi rimwe mu gitondo. Ifaranga zizoboneka. Sinzi nduseye. Sanga umuryango uratinze. Reka. Hamagara umuntu. Tafata telefone. Cyangwa yari yakuboroka. Yazicamo. Kugira ngo ngozo ufate telefone. Ni ikibazo. Nta n'abantu wasanze mbese. Sawa. Abantu b'amadeni baratugoye. Reka mbabwire abantu bazakunda gufata amadeni. Isi yose ifite amadeni. Abaperezida bafite amadeni. Abaminisitiri bafite amadeni. Ibihugu za leta n'amakontina bifite amadeni. Ntawe utagira ideni. Ariko uje umunyakuri. Kurerega umuntu no kumubesha. Cyo kintu muzacirinde. Nuko. Yego. Nageza aho ntekereza ndavuga umuntu agenda mu mwere nk'amacupa kangahe ngende nasinze none umusomere. Bazavuga ngo ndamwituma. Kuko aho bigeze. Takunda ariko. None turagera uti. Yewe ndumva iyo nkuru waruzaniye ni inkuru ibabaje kuriya iyo ugiye kwishyuza ideni yawe uzi ko umuntu agwa amafaranga yawe ugenda ufite morale ariko ndumva ni nkaho utishimye. Sinishimye nkeretse umuntu abonye akantava. Ariko icyo nkubaza wagiye mwavuganye basi? Yewe kera kose cyangwa ni kujya umuntu asohoka akagenda gusanga akagenda batazi. Abasaza baciye umugani. Yego. Baravuga ngo umugabo azahindukira mu gitanda. Ariko ku ijambo yavuze. Ni gute umuntu w'umugabo ashobora kuvuga ijambo nyamara akarihindukiraho? Ariko umuntu uzi abantu b'iki gihe ukuntu babaye. Ubu nyine ni ukuvuga ngo iyo udahamagaye umuntu ngo umuhamagare hari igihe ashobora kuba yanze ko kwita bari mu rugo. Hari umugabo umwe waba yaramubeshe aguma kumubesha cyane. Noneho aramubwira ngo ntiyasamye ngo arebe ko adafite indimi zibiri. Zikaje he? Uzi ko hari abantu bafite indimi zibiri nk'iz'inzoka. Ezo bazavuga ngo sinzi ukunda abakera bazavuga. Ni uko nyine umwana ngo afite indimi zibiri ngo indimi nyinshi. Indimi nyinshi. Ukibaza ko indimi nyinshi ziraje he? Igira akarimi kaza gakubita gutya kamwe kakarengukira hano. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu ngo murababeshe ngo ngaso Satani. Satani gani inzoka. Nkarosofeta. Aya wa urakoze kabisa. Waruvuze ngo ugera no dusure. Urabizi ko turi inshuti kuva kera. Cyane kabisa. Ahubwo rero waragiye ubu. Namashukuri. Ko turagenda gatukura. Reka. Abere ubwoko ukangana ukagira imyaka nk'iyase bwo kuroha. Uramusaza. Mataka yirura waho. Ntago ubushuti bwanjye uwo mara ameze gutaragira mu wanjye. Uranyibutsa so ko yari inshuti yanjye uzi ko uramusaza nageza ngera hari iwanyu hajya mu rukuri sanga n'umusaza twaraganira cyane yari inshuti ya bose uramusaza ari inshuti abantu ngo gara kwa sogokuru washonje akanuka ndibuka umunsi nageze hari iwanyu nari ngiye mu bidekera mu kiraro
dukubitana n'abajya munsi y'inzu yamambwira ngo wa mwana ntugenda atagufungura aranzimana anzanira amata yiriwe ndajya ngenda ameze neza ndakomera ibyo si byo twari tugiye gutindaho gusa wari ukoze kunyura ahangaha gusa wari umaze igihe nawe utagira ngo igihe cyari kinini byo ndabyemera ndabyumva kandi ntabwo ngomba kubyumva kuko harananiza uzi gusiga abana n'umuvandimwe muri karitsiye bakubita ukwezi utaragera mu nzu yiwe utaramurebera n'umubyeyi ejo bundi hari umwana nagiye gusura uriya mwana wa mukuru wanjye noneho umwana aza akora akazi k'ijoro umudamu we agakora akazi k'amanywa nafise inzu y'iminsi 3 kasanga umugore ko ni ku manywa ku mugoroba naje kubareba kasanga umugabo barambwira ngo nabo barigera muri ukwezi batarabonana kandi babana mu nzu Amerika yageze ituye ino Amerika yageze ituye ino ahubwo Amerika yageze none mumeze gute mwebwe twe turakomeye ndabona ni amahoro turashima Imana abana bameze gute abana baranga bagiye ku ishuri wa mukobwa wanjye ni inkumi itobuka imumenya herego umaze iyo utagera hano ariko kumaze kubyuha no ndakurahiriye uri mu kubona ni ifaranga tubona ukuntu umeze neza agashupa kakumereye neza kandi ishupa ubundi none se icyaka kimereye nawe ese wakomeje kumwe nawe uzoruhuka i Babyloni yo ayaye umugabo utanywa kera kose basogokuru bari batunzwe n'inzoga ariko uzi umugani bazawa cyane bazavuga ngo inzoga uzi uyikura mu ishupa ikagukura mu bagabo uracyabona tukira abagabo kuja mu bandi n'abagabo bikigira none nakura dukurikira muje kunywa inzoga inzoga reka nkubwira amakuru aba bahembe batuzaniye ibintu ndazi bakaza kutugaburira injanga n'inkoko ubu twakiraga agakiza abo muri zo mfura kuruta abasogokuruza bakera batari bazi ubwo butumwa batuzaniye ariko nakubajije nawe ugiye mu ndodo kw'inzoga cyane rwose niko wa murokore reka nkwakire asante yego ni karibu wa murokore ngaho icyo akanyota nawe urakoze cyane papa yego zagica se naho ndi mu kugeraho nkumva uwozireka aya kuri iyo umwe agakanda aganyaka nta mugabo uzi ukamumurike ngo akareke vuba noneho n'umuriro kaza neza muno n'iwawe asante cyane ni ku nshuti yawe inshuti yasanze abana n'umugore abana bagiye kwiga bagiye gusoma bagiye ku masomo sana agakandu karakonje ko numva kameze gute kantu ni keza bene utu dukonje ariko kandi dukarisha ntakundi ubaza ku buzima bwacu hejuru mu gifaransa bazavuga ngo ni à votre santé mu Kingereza ni cheers ahubwo warasoma jana nasomye papa abantu bigiye ibaraka abantu bigiye n'agatete imirimbo aho ni imirimbo ayaye ari za Nyangezi abandi bige za Bwindi ubwo ndavuga abagabo bakera bose barabyumva cyane mbere yuko tuja za Rugumbashi twarize mwasoma niko bazabye twasoma papa yo komera wa Kabyara ese babo Kabyara uzagije Kabyara nguhaye niyo ubushuti twagiranye kuva kera urakoze papa asante komeza usogongere kuri aka yewe ino nzoga irakarisha none isi wayikuye nta tuni wa mwana yo wanje ne wari wayinzaniye kuri ubu kundi meze none none ntitwike ibyo mu nda byose kandi kuva kera atinyaga inzoga narazitinya ariko narisigaye nzimwa ariko none wowe uri gitangaza ukazitinya ariko kiza zipfa kugufata nicyo nje zikamfata vuba reka nkubwire inshuti yaje murokore nubona inzoga iramfashe ntangiye kugenda gutya kwandika 12 uzayitinya onye ibintu byabaye kuri barore none ndakurarenza amashupa 5 kiyongeza 2 ariko sindagenda gutya nikanza nigana bamwe ubanza ibintu atari byaje aho yaje ubimenyera ntubwire ikibazo n'abandi batangiye gahoro gahoro
hari igihe utangira usoma rimwe none usigaye nje gusoma akaza numva ibihuko biratambuka nibwo ugitangira none se twe tumaze hafi imyaka 8 imyaka 10 ari aka gashuka k'abagabo twiberamo asaza kisangani hari umukuru w'akabarega wigeze kukwemerera kuzoza uko wishakiye yari inshuti yanjye wavuze uko mwira kimpamagara acha gomagara wagiye aza kohereza mana nise zazabu oyaye ahubwo azamwanga bakunoreza zahabu yo nohereza icupa ry'inzoga uzo no ubuzima bw'abasinzi uzi ko iyo gusanga mu kibazo cyaguye ifaranga ariko akemera kukugurira zose ejo bundi nahuye n'umusinzi uwo mwana yari inshuti yanjye kaba afite ikibazo cy'amafaranga yo kwishura umwana ku ishuri ndamubwira ati wambaye ukampa amafaranga umwana bamwirukanye waje kumbwira yamubwira ati ahubwo banze tuje mu kabari tumwe amafaranga tumwera amafaranga arenzayo warukeneye arenzaho nari yikeneye imara kabiri tamwese izi singaruka zo kunywa inzoga unaniye kumpa amafaranga ngo uje kwishura umwana ku ishuri kurampeza inzoga rigenza mfata umwanya ngatekereza kavuga ngo abarokore n'ubwo ari abagabo bagito sinzi ibintu bashize kuri imvaho imeze neza iyi niyo bagabo ntakayoga kabara nari kubwiye nubwo abagabo b'abarokore b'amazina uzi ureba ukabona baraparanganye ariko hari ikintu baturusha iki ka urufaranga rwabo iyo bafashe urufaranga yego bazarukoresha ikintu c'amana gusa aho ngaho bano bagabo ibyo uvuze ni ukuri kubera ko ni ukuvuga ngo ubu nyine ugize amahirwe ugafatisha ubufaranga ibitekerezo byawe ni hehe mu gashupa ariko umugabo utanywa inzoga nafata ifaranga ni umushinga yewe reka mbabaza mubona hari icyiza cy'inzoga umuntu wese uzi ko yanyweye inzoga ubona hari icyiza cyayo bavandimwe muto umukristo w'imfura inzoga zambura umuntu ijambo inzoga nta cyiza cyazo nta cyiza cyazo inzoga ntabwo ureba ibiki bashyizemo ba imyumbati bashyizemo uburozira turose cyane abona Murokore. Murokore.
Murokore. Ndi Imana yawe. Va muri uwo mwanda wagiye mu buzima bwawe. Arega Imana izihamagara umuntu. Uzirinde cyane utazahamagarwa ugahusha umuhamagaro wawe. Imana iragukeneye kugira ngo uve mu byaha urimo. Yohana. Wowe ahangaha niho ujyana. Aha niho ujyana. Ukagira vuba. N'indogoye. Siko mutonganya ko harimo waje. Kandi harimo. Aka inzoga niyo. Nasota kabuzwe. Yo. Siko wa Siberia nisha. Zirakwishe. Zirakwishe kabisa. Bitti. Inzoga zarakubashije. Jana mu inzoga. Cyangwa ijyanye. Nani? Ahubwo nani? Hasi mu wawe. Ko ndabona hasi mu wawe. Sinabanye gufura mu wawe. Yohana. Umeze bite Moroko? Bageze bite? Umugabo arasinda akagera aho ry'amazi. Ndahamagara abantu bamukokoteni baze bagutwara. Ndahamagara abantu bamukokoteni baze bagutwara. Undi mugabo nk'uyu nguyu ni uwahe? Umutwe wamenetse? Wamenetse. Icara neza. Icara neza. Uzi ko umuntu ukugurisha neza. Habaye iki? Wabona habaye iki? Umugabo. Ariko rero narose inzozi zanteye ubwoba. Narose kandi inzozi ziteye ubwoba. Murokore kuva nabaho nakaza ndota ndi mu bikunduka. Karota inka n'imbwa biri kunyirukana ngiye kugwa mu manga, ariko uyu munsi numvise ijwi.